Sekafiraje rero abakinnyi basoje match ku wa gatandatu bagira ikiruko cyo ku cyumweru gusa, kuwa mbere bese basubira muri camp Igicumbi. Nta mwanya wo kuryama, n'ugukora icyo nicyo kintu kireba abakinnyi ba Rayon Sport. Uyu wa gatatu bakoze umwitozo wanyuma mu karere ka Gicumbi, bahagurutseyo bagaruka i Kigali, ubu bamaze kugera i Kigali mu Rwanda mu rugendo rw'isaha imwe. Nabwo ntago batashe mu rugo, bakomeje iva kuri miliyoni, iva ku bihumbi 500 ikagenda ikageza kuri miliyoni 50. Bariyo hari icyo kubaza. Buri muzamu wese agira karite na defa, ariko umuzamu witwa Kwizera Olivier Rayon Sport yari ifite umuzamu mwiza, umuzamu wa mbere wa equipe nationale. Nagiye ku kibuga ngiye kwibaza ngo who is Dande Junior? Dande ninde? Namusanganye karite zose Kwizera afite, anarenzo karite imwe ikomeye. Nyiri kuvuga ku bintu bijyanye na Rayon Day, ndabashimira cyane nanabikoze kuba mwaraje, ariko ukurikije match twatsinze ikipe ya Gor Mahia, wowe uri kundeba kakanya utekereza man of the match byagakwiye kuba ndi? Utekereza rindi? Urabinkirira muri comment. Nje rero mu mboni zanje hari abakinnyi nabonye bantunguye, ndavuga ntaba bantu ni elema zo kureba muri Rayon Sport. Ntago nagiye ku kibuga ngiye kureba Issa Jigiba. Ntago waba MVP wa champion yari yose utazi gukina. Ndaguha urugero, champion y'u Rwanda MVP ninde? Gira umugisha. Hari icyo kubaza, tuganire neza. Hari icyo kubaza, hari icyo gutindaho. Ntacyo gutindaho. Si umukinnyi uzi gukina, si umukinnyi uzi umupira. MVP uwari we wese wa buri champion abazi gukina. Nuza no kwitegereza ukareba aba MVP bagiye bamubanziriza, bose bagiye bamubanziriza, uraza gusanga ari abakinnyi bakomeye. MVP bamubanzirije ni Nige na Clement. Si umukinnyi uzi gukina, niwe mukinnyi wa saison Nige na Clement. Hejuru y'ibyo byose rero twongere twibukiranye, hari umukinnyi witwa Onana mu bihembo biheruka gutangwa, ubwo byatangwaga hari yaciye bigiye bidaheruka gutangwa. Onana niwe wari wabaye MVP ubwo byaherukaga gutangwa. Uzi yose ibintu yari yakoze, ni umuwinga wafashije Rayon Sport kubona ibitego, yatsinze ibitego 16, yari top scorer. Ariko ikirenze kuri ibyo, yari yaratanze imipira ivamo ibitego ikabakaba hafi 5-6, atsinda n'ibindi bitego 5 byo muri Peace Cup. Wakora overall ku mibare yakoze yose mu mwaka w'imikino, ugasanga ni imibare ikabakaba hafi ibitego 26, contribution y'ibitego 26 mu mikino itarenze 35 yakinnye mu mwaka w'imikino. MVP aba ari umuntu uzi gukina, n'uruhare rwura rubona. Ngo urugero rw'aba MVP 3 mu Bwongereza, MVP ni Bruno Fernandes. Ushobora kuvuga ngo Manchester United nta kintu kinini cyane yakoze muri championnat, ariko ifite umwanya mwiza muri championnat wa gatatu. Hejuru y'ibyo byose ikanarenzaho ko uwo mugabo yakoze assist zitarakorwa n'undi mukinnyi ari we wese mu mwaka w'imikino mu Bwongereza. Yatsinze na Tanzania assist. MVP hahandi batora mu buryo buri fair, no mukinnyi ubuzi nyine aba azi gukina. Nge muri Rayon Day ntago nagiye ngiye kureba MVP, asanzwe azi gukina. Nari njyanywe no kureba umuzamu wa Rayon Sport. Trust me, wabyanga wabyemera, Olivier ni umuzamu mwiza. Nubwo afite defoze, buri muzamu wese agira karite na defo. David Laya wa Arsenal azi gukina, aranagusevinga, ariko hari ibitego birazatanga. Uzajya kubona ubona atanze kado, kadarazitanga rwose.
kubera iyo over confidence. Usange hari undi muzamu witwa Yani Oblak, one on one kumutsinda penalty arasevinga, ariko nujya kureba amaguru ye ukuntu akina, ni Imana y'u Rwanda gusa, ni Imana ibimutabara gusa. Buri muzamu wese agira karite na defa, ariko umuzamu witwa Kwizera Olivier Rayon Sport yari ifite umuzamu mwiza, umuzamu wa mbere wa equipe nationale. Nagiye ku kibuga ngiye kwibaza ngo who is Dande Junior? Dande ninde? Namusanganye karite zose Kwizera afite, anarenzo karite imwe ikomeye. Umuyobozi wa mbere wa defense ya Rayon Sport ni Dande Junior. Umukinnyi wa mbere utangiza umupira wa Rayon Sport ni Dande Junior. Muri situation ikomeye yacenga umwataka agafasha Rayon Sport gutangiza umupira muri iyo espace amaze gukreya. Kwizera Olivier azikudegaja, Dande azikudegaja, yego. Kwizera Olivier azi gukinisha amaguru, Dande Junior azi gukinisha amaguru, igisubizo ni yego. Gatatu, Dande Junior azi kuganira n'abadefanseri be, abikora neza ku kigero kinini, igisubizo ni yego. Bakavuga ko imwe muri defo z'umuntu witwa Kwizera Olivier kuvuga, talk. Kwizera Olivier akina ibintu bye uko bishaka. Yego munyene mukora ayo magavu yanyu ndaza kubatabara nta kibazo. Dande Junior yakora save, yego. Kwizera Olivier nawe yayikora, yego. Ikintu gikomeye cyane rero, iminota 45 n'amubona nta kosa yiteguye gukora, uramutsinda igitego wakoreye. Itandukaniro rizabirihe, Dande n'umunyakameruni, Kwizera Olivier n'umunyarwanda. Nitugera muri shampiyona umwe azakina nk'umunyamahanga undi yakinaga nk'umunyarwanda, ariko kubijyanye na karite Rayon Sport yarumutse cyane kubona Dande Junior niwe wari wanjyanye ku kibuga buriya. Igisubizo kiba yego. Nganira n'umutoza witwa Raoul Shungu wamutozaga muri AS Vita Club, yageze mu matsinda. Uyu mugabo witwa Raoul Shungu yarambwiye ngo yarataramenya ko Rayon Sport inamushaka. Yarambwiye ngo numuzamu mwiza wuzuye 100%. Match yiwe ya mbere yakinnye naramubonye. Igisigaye no kureba niba iyi performance special yakoze azongera no kwisubiramo kuri match ya KFZ umunsi ku cyumweru. Ndaje nyigarukeho. Kabiri, umutoza ari Ngingo Francis, ntabwo ndibuze kuvuga kuri Axe Central ko nge nayo narayibonye, wenda nawe ufite imyanya wari ugiye kureba. Nge nayo narayibonye ndabibona ko izanakuza. Nta nubwo nari ngiye kureba Kabange ko nsanzwe muziganije nsanzwe muzi. Nari ngiye kureba umwana w'imyaka 19 witwa Ibrahim Jingarey, ngo ndebe reaction ye nuko ashobora gukina. Perfect, very perfect. Hani cyo kumuvuga. Undi mukinnyi nari ngiye kureba, nari ngiye kwitegereza Mubaraka imbere y'abariyo. Nari naramubonye ngewe mu nzobe, apana mu nzobe, Igicumbi. Namubonye kuri match ya U20 ya Rayon, namubonye kuri match ya Jamus. Nari nkeneye kureba niba bya bindi asanzwe akora ahantu atari abafana, stade yuzuye yabikora. Umuntu nteye ubwo we na Jingarey ku myaka yabo muri camp bari kwitwara neza, ariko bari gukinira awiko, nta muntu uhari. Nari ngiye kureba ngo aba bantu basubira muri ya performance umuriyo yuzuye stade. Natunguwe nuko babikoze neza kuruta. Ndabibutsa Rayon imaze gutsinda ibitego 13. Mubaraka afite uruhare rw'ibitego 3 muri ibyo 13. Yatsinze ibitego 2 atanga assist. Uyu ni umukinnyi wo kwitonda. Atiso Kojo, match yiwe ya mbere yahise atsinda igitego, match ya kabiri yahise atsinda ikindi gitego. Rayon Sport ntiyaherukaga umuwinga umeze gutyo. Umuwinga wizeye ko azatsinda igitego kuri buri match. Ubu none amaze gukina match ebyiri afite ibitego 2. Abakinnyi ngewe nari ngiye kureba baranyuze. Ikindi cya gatatu gikomeye nabonye
bikomeye cyane ku munsi w'igikundiro. Abakinnyi nibyo nabonye bitoje mu myitozo bagombaga kwapirika kuri match ya Gor Mahia, ibyo bakoze kandi byahiriye Rayon Sport. Birangira Rayon Sport itsinze ibitego 2-0. Ibitego n'ubyitegereza urasanga bisa. N'umwataka atangaga passe ku mukinnyi wa muri box, either mu winga cyangwa muri numero 10 wa drop in zinagiye gukina ku ruhande. Ibitego 2 bisa n'umwataka. Abataka bombi nibo batanze assist ku mukinnyi. Assist ya mbere ni Mubaraka, assist ya kabiri ikaba ni Jimmy. Kimwe mu bintu bikomeye cyane abatoza ba Rayon Sport bifuzaga kugira ikipe yatsinda ibitego none. Ese muribuka ko hari igihe Rayon Sport yigeze gukina match zirenga 7 za championnat, apana za championnat, match 7 muri toute competition confondue, Rayon Sport itinjiza igitego. Rayon Sport yakinnye match 3 za championnat itinjiza igitego, eshatu nta gitego yinjiza, eshatu. Ibi ntibyigeze biba mu mateka ya Rayon. Niyo mpamvu abatoza ba Rayon Sport baravuze ngo dukeneye Rayon Sport yinjiza igitego. Niyo yagitsinda ibitego 60 bakayinjiza 50, umufana wa Rayon Sport enjoying igitego nicyo gisobanuro cya Rayon. Rayon Sport aho yamye hose mu bukene bwayo, mu bukire bwayo, ahantu hose yabaye yagombaga kuba ifite abataka, sumwataka, abataka. Urutonde rw'abakinnyi bafite ibitego byinshi bagomba kuba baturuka muri Rayon Sport. Ndagusubira mu mateka: Murenda Abedi, Bokota Alabama, Kambale Sarita Janti, Sina Jerome. Ndikukwibutsa bya vuba aha. Nyuma yaho ngaho bimenye Imana Bonfils Karebu, Diara, Kasirje, Kamara, Tidiane, Sarupongo, Jire Ulimwengu, Shabalala, Onana. Na Rayon Sport ibahita igira abaskora. Rayon Sport igomba kuba ifite abantu bavunderezamo. Iyi mikino 3 ya pre-season Rayon Sport imaze gutsinda ibitego 13. Ibyo bitego nubwo abakinnyi babataka ba Rayon Sport batakinnye match zose, kuko nka Asmani match ya mbere yakinnye n'ire ya Gor kandi yakinnye iminota mike. Ubaze goal contribution y'abakinnyi bakina mu gice gisatira cya Rayon Sport, abataka gusa natambwe ukamubarira muri icyo gice bafite goal contribution y'ibitego 7. Uruhare rw'ibitego 7 muri ibyo bitego 13, abandi bagabana 6. Uruhare rw'ibitego 7 rufitwe n'abakinnyi mu gice gisatira. Iyo niyo Rayon. Iyo niyo Rayon. Ariyange kuri match Rayon Sport imaze gukina zose. Sekafiraje rero. Abakinnyi basoje match ku wa gatandatu bagira ikiruhuko cyo ku cyumweru gusa. Kuwa mbere bose basubira muri kampo igicumbi. Nta mwanya wo kuryama, n'ugukora. Icyo nicyo kintu kireba abakinnyi ba Rayon Sport. Uyu wa gatatu bakoze umwitozo wanyuma mu karere ka Gicumbi, bahagurutseyo bagaruka i Kigali. Ubu bamaze kugera i Kigali mu Rwanda mu rugendo rw'isaha imwe. Nabwo ntago batashye mu rugo, bakomeje urugendo rwakomereje muri hoteli. Nta mwanya wo kujya mu rugo. Niyo mpamvu umutoza yatanze ikiruhuko cy'umunsi wo ku cyumweru. Ushaka kujya kureba madamu najyeyo. Ukumbuye akayoga niba gashaka nagenda kanywe. Ukumbuye akaji ko hanze ya kampo nakanywe. Ukumbuye kugenda kazenguruka, uwo nawe nagenda azenguruka. Tuzongere duhurire hano aha mwese mwiteguye kongera gutangira akazi. Nibyo byabaye ku munsi wa mbere. Team News yari amaze iminsi afite ikibazo cy'imvune yagize tukinjira mu karere ka Gicumbi, ariko ubu yatangiye gukora kuri baro umuntu witwa Obed Umukiza. Iyo ni inkuru ya mbere. Kabiri,
Boris Benu yasohotse mu kibuga ku munota 35 agize ikibazo cy'imvune. Uwo munota 30 yasohokeyeho ntabwo byamumuje ko kwa mbere agomba guhita asubukura imyitozo. Ari gukora imyitozo yuzuye nta kibazo kinini yigeze agira. Eritatu yasohotse yikanda ari kumwe n'abaganga ba Rayon Sport. Inkuru nziza hari nuko nawe ari gukorana na bagenzi be kandi yambaye godi yiteguye gutangira Sekafa. Nta kindi gisigaye rero. Nta mukinnyi n'umwe wa Rayon Sport ufite imvune. Kameni Junior wari ukoze imyitozo mike uba ameze neza, uba ameze neza. Igisigaye ni ukumenya niba ni Mubarak uzatangira mu kibuga cyangwa ni Kameni Junior. Nanjye mfite amatsiko. Ninde uzabanza mu kibuga kuri match dufite kuri iki cyumweru? Sekafa yaje. Iki cyumweru Rayon Sport saa 12 z'umugoroba irakinira muri Stade Amahoro. Umukino tuzakina n'ikipe yitwa KFZ yo muri Zanzibar. KVZ saa 12 zo kuwa gatandatu Rayon Sport irongera imanuke mu kibuga. Uri tayari? Ikintu basaba mu bwitabire gusa. Ibyo mwabonye ku munsi w'igikundiro mu byisibe mu mutwe. Match ya mbere y'irushanwa rya nyaryo Rayon Sport igiye gukina ni iyi ngiyi. Hano amategeko yo gusimbuza ni yandi Rayon Sport izakoresha muri competition. Igitandukanye ni umubare w'abanyamahanga. Ishatse yapanga 11 w'abanyamahanga ariko remplacement ntago zizarenga 5. Bitandukanye na match ishize Rayon Sport yasimbuje ikipe yose zanindi. N'abakinnyi 5 gusa bagomba gusimbura ariko itegeko ry'abanyamahanga ryo ntiribareba. Fede match igomba kuzaba ifite abakinnyi 20. Bitandukanye na 20 na 6 Rayon Sport yari ifite ku mukino ushize. Ibyo mugomba kubyumva neza. Aho niho aferi igeze. Now harakurikiraho iki rero? Nuko basaba kugura amatike mukaza kureba match. Niyo match ya competition. Apana kuvuga ngo remplacement 1000. Oya. Ni 11 bagororotse. Hanyuma agakurikiraho gusimbuza abakinnyi 5. Nibwo bwa mbere tugiye kureba match imeze gutyo. Tuzakina na KVZ. Ni match izaba kuri iki cyumweru saa 12 z'umugoroba. Uburyo bwo kugura itike ni ugukanda akanyenyeri 939 akanyenyeri 3 akanyenyeri 2 urwego. Akanyenyeri 939 akanyenyeri 3 akanyenyeri 2 urwego. Unda feri kagenda neza cyane. Ibyo nibyo uri gusabwa nk'umukunzi w'ikipe ya Rayon Sport. Ndabasabye muze. Rayon Sport iri Kigali, iryamye muri hoteli Kigali n'ubundi ni imyitozo yo mu nzove tugategereza umunsi wo ku cyumweru Rayon Sport igakina match. Nuko gahunda zifashe. Aferi nuko zifashe. Hasigaye ikirero. Nukuza kwitabira match. Ndabakeneye nyeneye kongera kubareba muhari muri Stade Amahoro muri gushyigikira ikipe ya Rayon Sport. Ndabakeneye cyane byo ku rwego rwo hejuru. Ndabakeneye bimwe biteye ubwoba. Hanyuma ibisigaye biteka Imana duhana umugisha. Ariko mbere yuko ngenda bareyo dufite banki imwe yemeye kwihuza natwe. Yanazanye serivisi nyinshi. Bazanye konti bitiriye Gikundiro. Iyi ni konti nanjye nafungujemo konti. Niyo konti nanjye nafunguye. Kuko ni konti imeze. Wowe uhembwa agashara kakugeraho nta kintu wakaswe. Mvi ikintu gikomeye. Nkaho ibyo bidahagije. Iyi konti gufasha kubona inguzanyo iva kuri miliyoni iva ku 500,000
ikagenda ikageza kuri miliyoni 50 bariyo hari icyo kubaza. Ubu kukubwira ngo fungura konti ni ibintu bikomeye cyane. Ubu kugenda ukajya ku agent cyangwa ukajya kuri banki kwegereye, ku ishami rikwegereye rya banki ya Kigali. Telefone yanjye siswa yigize atera. Ibi bintu biragoye. Ikintu usabwa ni ikintu kimwe cyonyine, injira muri iyo banki bagufungurira konti. Icyo ni usabwa cyonyine, icyo nicyo kintu usabwa cyonyine. Iyo yitwa banki ya Kigali. Baravuga ngo ikipe ni Rayon Sport, banki ni BK, one team one bank. Ikipe banki twese ubururu bwarifuje. Fungura konti. Hari umuntu wambajije ngo se ngo ko nari nsanzwe nyifite ngo ubwo biragenda bite? Nyaboneka ntunyobye, nanjye sinkuyobye, ariko ndabigusubiramo, ntunyobye. Genda bakuvane kuri ya konti wari usanzwe ufite, bakwimurire kuri iyi ngiyi ya Gikundi. Ndakwinginze, biraza kugufasha. Ariko ejo bundi nabwo nabonye Airtel yazanye internet ya Rayon Sport. Mwarayibonye? Internet ya Rayon Sport, ya Rayon Sport, y'abakunzi ba Rayon Sport irahari. Yukanze akanyenyeri 255 urwego, siswa ndebera niba ikibamo. Ntirimo. Ndebera muri options zirimo kuko ndumva ngiye narayibonye neza n'amaso yanjye. Akanyenyeri 255 nureba uraza kwituyibona, uraza kubyereka kuri gahunda zose. Njyewe rero icyo nkoze, umuhungu wanyu aragiye, ndagiye rwose. Ubwo ibisigaye reka tuze gupanga mu minota yigiye imbere. Turaza gupanga, ndaza kubaha gahunda y'imyitozo yo mu Nzove nzareba, muraza kwibona hano kuri YouTube. Tuzagirana ikiganiro n'umutoza tubwire intego bajyanye muri iki gikombe. Ese baratekereza iki kuri iyi Sekafa igiye kuza? Intego ni izihe? Ni ukwitwara se? Ni ukugera finali? Ariko match yo ku cyumweru mbashishikarije kuzayireba.